الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد. Chers compatriotes, j'ai décidé aujourd'hui, en m'exprimant en français, en arabe et en comorien, surtout que mon message, je le dirige vers les autorités qui veulent continuer à détruire notre pays, surtout ceux qui veulent donner le pouvoir au fils agité du dictateur criminel, putschiste, voleur Azali Assoumani. Ce fils agité qui est en train de prendre des rendez-vous dans des ambassades pour qu'il soit soutenu par leurs dirigeants à être le successeur de son père qui a détruit notre pays. Des services secrets, des copines, des copains à lui sont déjà au courant et ils ont commencé à dire aux autres que, attention, le fils d'Azali est attendu à Paris dans quelques jours. Pourquoi? Ses proches ont déjà dit que il sera le futur dirigeant de notre pays. Il a le soutien de tel. Donc là, les Français doivent savoir que, avant qu'il soit président ou posé comme dirigeant, il a déjà sorti des secrets d'État. Comment vous allez donner confiance à ce type que dès que vous dites quelque chose, tout le monde le sait? C'est honteux pour les dirigeants qui font confiance à ce petit bandit, ce petit voleur, fils du criminel dictateur Azali Assoumani. Je tiens à informer la France que vous aimez la liberté, vous aimez la fraternité et l'égalité. Mais chez nous, vous voulez nous imposer un jeune qui ne sait rien du tout, un jeune voyou, un jeune voleur. Tout ce que je vous dis, c'est confirmé dans notre pays. Juste, vous avez pris un rendez-vous avec lui. Tout le monde sait qu'il sera dans peu de temps le dirigeant de notre pays. Pourquoi? Puisque c'est un jeune qui ne sait même pas garder secret. Donc, il est attendu à Paris, vous le savez très bien. Et c'est catastrophique. Puisqu'il est là avec son père, il ne fait que détruire notre pays. Il a déjà des dossiers sur Pepa Pendors. C'était mafia. Et la plupart de la population, s'il s'agit de lui ou son père, la population comorienne aurait choisi son père. Vous imaginez les bêtises que vous voulez faire en laissant ce jeune qu'il soit président des Comores. Encore une fois, cette famille est maudite. Cette famille est détestée dans notre pays. Je vous le dis et vous verrez ce que je vous dis que c'est la vérité. حضرات السادة، إلى كل من ينوي أن يساعد هذا المجرم، هذا السفاح، هذا القاتل، هذا الدكتاتور عثمان غزالي، ومن ساعده أن يعلم أننا كشعب القمر عرفنا أنكم تريدون أن تجعلوا ابن هذا المجرم اسمه نور الفتح أن يكون رئيسا. فعار عليكم لأنكم تعلمون تماما أن أبوه أو أسرته دمر جزر القمر
وسرق أموالهم وقتل شعبه، وليست هناك أي فواحش ما فعله للشعب القمر، فعار عليكم. ولكن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل لمن يساعد ولمن يساند هذا المجرم، هذا السفاح عثمان غزالي. وأنتم تعلمون أن أبوه تعبان، بعد قليل سيكون خارج الملعب. فاتقوا الله، اتقوا الله يا حكام الدول العربية لمساعدتكم لهذا المجرم. أنتم تريدون التقدم والتطور لبلادكم، ولكن تساعد هذا المجرم ليدمر جزر القمر. ماذا تريدون من جزر القمر؟ مسانداتكم حتى الآن لم نجد مياه للشرب ولا للغسل، لا الكهرباء، لا للتعليم، لا للتربية، لم نجد أي شيء سوى التدمير والقتل والسرق وغيرها. فحسبنا الله ونعم الوكيل، واتقوا الله في جزر القمر. شكرا. Kwezi watukufu Maislamu mawatwania mashujaa, amjoni samihi retari wakodo naifanya batika haruma bunjili wala kamhimu abungia wika mhimu kanimtahinize samaho jajo benza ni netizeni au mulidi hako. Mimi si journalist shanga mwano mbwana ngabo wandu waloda one ezi watabi hao abunge haina njoo zijua ngamjuanisa njeni mwambie ni banu mdojua ezanzo zifanyishihe ekanga mdazo mlale danyine madhama na wahanyu ekanga mwanao izo sahani haina mndu ulona akili ngujokana ene mdolona mahamengo mine aweze mvuzi sa zende nopuha aisango deno lejeyo iyo imede mengo ni mwiko utongeza ekembra isango wasuli mahamengo mine e majori wao e kontra iko dokande akwa isango dono lejeya kujamba mndu wikayao hasimbuha, kujamba mndu bokonge mwali, kujamba mndu bokonge na hamu ngujua ukangwa nzo ya rolo hitwa ngwanzo ya zero pia abo andu hamada kwa shinduka tranquille abo ngwa deturi ngene zembo adezindwaji za mirafa na zamba emifumo rakani haizo watukufu ngamwambioni ya ukana eze hawara no wanzani banunga mtowa hina ndoni zo isheleketi tole roho almuradi minti na waleje dingoni bati ono anamboyeza na wanama zikale na majanze wakaura uwa ya ukabarige marafa ringe mhar hapo ndazen tirongo ngena muisheza lelo bezalelo zonziro rani zona zamba jana ezalelo zonziro rani zona zamba jana ngabo wandu karibu na Fatihu bo wakomori na nyitsi mabiane makati ya vira ya ukana emana fanu ya ulowa emana fanu ya ulowa do ukana wakanza wabaendrongo shara isi ya remwa ya tuhufa ya mbara hana mtimkomee na mumrenti ranti wandu wabeza wamua yabo wandu waisawa elewa ewe izabari ya kaulowa abunge ngamtowo izo nizijuwao ekenga mata wakamchoranti wangamiziwa au mjidaili ya mjiso veneti hani izo riloni zobanu dokana mtujua ntihu mtujua mifumo mtujua mezi shakena ulazimu ishilie mjuma yao ntihu mifumo ebezi azalinge bidio ya lawo hotere haraka bo wakomori yabuga mnishia ukwezi watukufu na mwishezo ni mwambia wanibana azalinge bidio ya sunzusiwa haraka haisa ngamjo mmona bainge utore kwa mpira vurizo au yazine bali azali o wakaribu naye na mwishiendo o wakaribu naye wajuao nro ya ukana ngebidio haraka ya sunzusiwa ezenti waonawe le gashine zenfine hawa ne point geostratégique ya Komori aina mndu neze lobby ili hensi ndo bidu ujori faye mwanza ni watu ndo wanugwa ilo mdafana abonge Fatihu mana wazali haisa hambi ya wandu ya ukangulindwa Faransa
na yeye wakati azali eni mabieni rogo mti mabieni shele anu mimi njala huru dibalicho kiri ni fele lo maudu ausha anu watsesha udo afikiru kabala mtuka ukamara ntijo hufu amjobira ustaarabu ni bidene dini shahoka nikekanifu abake yon lomharha wakamjoka na ina njofanya mtofa bengelo bitanda tu anu gabando tukula bitanda tu wafu ngabo ntijo hufu abu ulabaw eni mabieni au timabieni vala azali halawaya ulawa avant yahe e occasion ila kabana ujamrubanu yaje yambeukana amwishienro emana fanu ya ulawa ndongo kadha ya seri boko tide docteur wa fanu ewe ukada wande waone fanu urende ya seri wewe tide docteuri wa fanu wewe ambawe doctor wa komori wa fupie ni wanzu yabone ngutawo hende Tanzania na iho wamanga doctor wa mbaba e fanu e mwana wazali akanda ya mmone ya rendechi ilo swada na ina mwanza kila jusisi e mwana wazali docteuri ngodo waone fanu urende e kusoda waona mbaba hoya koza shango do waone fanu amjua iza la ufana gabwandu ambao ukana eola tide ya tende enda ya mremesi ndano wasawa ja wakautimizi wakeswira kwa wikana ushelewa shabanda wakanza wakeswiri wa mremereme na zila pia emru ya faya tukomelwa yodo pamba masashe na dara na bafuta wandu somba usoja ubaso bena mjamdenge maiti eze sashe no weza mberi mhosa na jawir yo fasirabo na mtomzi haba kartwanza mmone zora renda ngendo bi ilonjiro danzao nono ende yatunde edo bi atoa wako journalist ngojundo ko zinji za secret endo bi atoa idhini fanu ya ulo baada ujundo ko zinji neze source zilo suir endo bi atoa idhini fanu ya ulo ntsora mbiye so besoin de sora janza risio endo bi atoa idhini fanu ya ulo endo bi atende yaona fanu we ya ulo yelera hindi swafi wandu wadosu emana watuba uso serikali wamba shanyina rabo mtoto amba ulwa wasafukare wala wambe 6 heures wala wambe 1 heure wala wambe 2 heures makaula mada namna kuri rongo zabidi urongo zola yode mana rjo hutania ya ukana wakati ngawe hama waziri wa hizabari sandani namna uterorize nga mtofa chao yote namna kwamba mru porte information almadi wafanya habunchilio ni wandu kadha na kadha na abo haina mahala mjo kaya wajipanga haina mahala mjo kaya wajo mrengeni yoke tuta hauwema jifir ke tuta hujibiaze shangu tutuambia namna hiyo basi ukana hasursu za parsiwa haurongo kadha na kadha shena mna uko terrorize badi tijo jibi wenge wakaushi wambi ukana eni nuwa zali mana matumbiri ya indi bodu kumani boko wedaba odo ubiru ya zali eni nubo nobia kausuguti ya towe iti namjambe nulo wa komori ya towe iti ne mwana wiya ulo wano nombebe hamba ti ulo wa ya tifumu ewe nobia towe iti izo ndizo radio hanzaka information bozuki wangu unibeli yezo si wanati jeri jokango na bieza kweli shautu renga za ujauri terese si onduru wanu na azali rito harara ngamjuka urengo na jeri rengo emika iri wa rana madagazo na faiso alina salimu na mutu na imani na fahadi na wa mi oba mitikairi hana hu abonge yome goni mo zenongo bokoka namna urongo wao baringa borugo sinjabidi uzambe rito uziparisa ehare mwahindo ndatunde to banda ujoze secret ehare mwachi emana utotsa kana ebani unu sila munda ubi bo mufti boka ya ukanga mzia umsamu wa hafu nga mzia wa ndo tisomedu ezinu zilanda ya maswala bweka yao ilazimu ya uzise shaya kuno par jo uzisa shado jo ambe kana ngamju tsawa bwelari fubo jibrilu chau gotoka mako terrorize abwe zo tinizo na kojanja na biyo ko muriban izo na kojana biyo ko muriban zona kaujana biyo ko muri banu dokana azali ngetabani na wallahi e mwana wazali haonana na ambassade ya gauche na droite na hizo wamnike e ma américain wao wandu wastaarabu wangu wanzao ekawa renge mbabi wakomori wahunde mbabi jangeleteri waishele ya mori isi waisheleza nsizirwaji shele za halili yobo wakomori na mwishienro
baka mwana ukari na baka ranzuri zingara fugware ulo wabwa mtumwambiani ele dalili yondo uka Fatihu mwana wazali ngwendo en vitesse ya ukabanu wo wajua izo arenda kutke lazibyo hagiramba yindu ezentsizi no atukanza wa nike no ili wa msutene ya remplacer mbaba abwenge yabo zuki wangu Ibrahima mse ma ministri ne ma indunu wali yabo pia ntujua wajuka ukaki wandu hindi na zinu mkaudwa mbilwazo avant Fatihu wazali hambi ya wandu ya ukana ndizo ngondo ya niko ezi na yengu joja pariti hale bana emi mdungwano nao bokomisilo para komorisha wa wandu wikayangu wani para o anambiezi habari pia alafu ewe mdu manzarabu ewe yo kanda ho ewe yo mjuna daho ewe ijauja yabonga mnyewanu ngamishobo komori azalinge tabani kujojikaza ngamjoma mwanacho imejo ngabo wandu walona bwadembi ngamjodo waona cha ushuduni ngabo wandu wao ala kamadi swapana yutujikaza na wandu tijo rambo ukabalange chao mkuchiona mbracha imegutona balaka emarumbo yao lopia gochuona mbuna balaka zwa mahindi ni pia shacha kanza tire mafoto ngamumona uka gebala shabala hende abonge ngamndongozo bainge tijibiwa bo usikwa jana simundo ema opposant inude hazi ya mzee wa hangu mzee Shirafi dali swali wa toula wa uzamba yauka wandua onane onti pia ema opposant usikwa jana waona nando waona na wafanya mabunjilio tainu nguna nzeke ngabo wanafiki banu nguna wangamize ya watongowe ekawa wandu waadilifu nduna wanikeza kheri wenji wa hema oposa waona nusikwa jana mimi ngabumwambia nizo mtozi juu Fatihu hambi ya wandu walo Komori na wandu walo Ulaya abanu waume na washe ya ukana dizo haisangu ni kweyezi ngulindo wa Ulaya ezentura zikabilizi yabo mwishi yabo Komori kwa mjaishi yabo mwishi yabo Komori kwa mjaishia Fatihu haisahambi ya wandu hahe ya ukana mbabahe basi mandeha yeye do mramplace halafu ngujo Faransa tihalebanu yaje wajue namna wajoka humniketi abinga butikanza mwambie ni ndikozo watukufu enyima opoza mabanga mwanao yabo de namna hiyo azali wallahi haina mndu mwenzankilu Komori uliona uwengo ngiyelokana bane mzee za hezi kazakifu inunda ilo arabu wa kwamba ayami maaduda tihuza uwaza haumfumo uwichi mweza umezi shazali kusunzusiwa howade heankli kati mnono ya akili keti njema kamjo ushiana je sabwa somo ya tiri ya maulida sabwa fanya jo sha wallahi bila hekeze mbio za he mwana azali no wandu walo karibu wangwa ndo mbio enamna je wajuka ujisove timwambiani ze scenario ze kaulinda engwa joenda Maroko engwa joenda Emirates engwa teneo wangalie ke opposition wanwandwa ume wajo chawa wende sawa eke opposition ya numa sarambavi ya numa pede ya numa bwede basi Fatihungu joje mpoze abunge nyide mmona nga mwambioni banu lelo yakukana ezentu zija uzinu Fatihungu lindwa Paris na isahambi ya wandu walo Komori na wandu walo Faransa ya ukangu lindwa banu waje wa hadisi wakati azali ya bujeo Fatihungu tuwala lumoni hula anjia hula hadisi mono kawaja generali harengana na Fakri na izo zonti pia wazungu kwa para Fakri au pare Fatihungu tori yolwaneja sha haina mndu Fakri ya chomba ngamjo urengele gashena ba mtukanza ngamjo urengana rinoni show ngwatwamba emndundo yi mndu joni pamba hindu ngamumziyoni sahe mndu tojo kibaliani pamba hindu abunge na mdaze non seulement ukanga mazo ezi non seulement ya ukanga mazo yezi
basi sha namjokenti hanu ngendo ya huziwa pia au kezenti hizo kwa na urenga majeshi wale wamberi mrekonese mwana wazali abonga bono ntojo mwambia ni bantu shele ntijone hokamimi timrwa hindu shanga wizo njo mwambia ni malerteni bainge njo kafidi ya hanyu ni wakomori bainge njo kafidi ya hanyu shanga mwabioni abo yede mania ngamonao ngabo unde mahala intiero wale unde mahala na lawa ni ulili wa juzi se yobahan wandu wakaya o komisaria na iso masihu alelo yanu undo l'hôpital El Maarufu Idarusi ngamwishele wakati humwe nationali ya uka aralo hitwa Idarusi warengezi nruzitilo sainuti halebanu zirudi ngema hututu banazali hako l'hôpital masihu ya lelo El Maarufu banbu wa Komori ndo l'hôpital El Maarufu na mwangalie ndwa abonga mwishia wa Komori ndo l'hôpital El Maarufu nguye evacuer Ils ont des émaliza wa Komori zedu waneze fatiha. Ils ont des émaliza wa Komori zedu waneze fatiha. Hidul mawarendo ayo. Azala juhala wone mwana mshwahe mzima ya kanezi ya komprotege ya njilwa ngamona we namne magari ya jaza yabo. Ha? Olopitali azali halaiko daena habari wala wona Idaruse namna aliyo. Ya wele swala ngilo banu kwezi. Et opposition ngamjo baki mdo amena tsanganyhe aunga mwelewa nao ya ukana na mjuhiri so pare ni pia rife haina mwenza mdungu jo mangaria bari tinzi tomayo wa Komori raba ngarjo wana karjawana raba ngarjo tuba karja tuba raba ngarjo zia karja zia raba na darmeze vote ujo honda kujoenda mtinzi wa Komori toamaya inga mtsanganyi hao mlinde mjema ba bira ucho bana enda sutene watibango jonu kwa ministeri birauji enda sutene fate obango joka jao birauji enda sutene aunga mtanganya mwabie no ngari wanilia wensi haturi sofi yabonga mwishi wa kwezi watukufu ala kulli hali simwambiani kati funga mjwamba marehemu Fahari zinwarambiazo ya ukana ke opposition wanu andro ume wanu mawatwania wanu mashuja wanu andu wanzo wa soventi ya hao wanzo ele gashila hao liwa fai katwari le gashila honge liwa fayo emirete le gashila honge liwa fayo kowete le honge liwa fayo ezabari la tusu wanzali ni kwa wandu no henti fami ya makafiri ngamielewa bwa Komori katwari wano riski nina irenga wanu mimi jokiri kanga bandu wajua sinu nizijua shemana nimwambia oni amazoni kefidi ya hani utogodo ajende daba opia wada saa koweji wavuku besika mjoni ba fatiha ekati ulwatifu shanga mwambia ni banyokana ezentu zija uzinu fatihungu lindwa Paris fatihwanje yarumeze ambasadi hizo Marekani na opia wafaria hata houla bahao hakawona na maamerika na zila pia ariwandu wapeshi na jau ekemwene mtu aja Komori abo waja mjeni abo we ya jangu someso vole we ya jangu someso basket we ya jangu one son formation we ya alliance izora abo waongo ajua tunde zongo zira abo balo ajiza abo Komori banya ni kamkubale kama bile za kweli kati ndo ile jana si atame gusomeso waongo ajua tunde shilio wabiro wende sawa abonge kama mwabioni bana eka mdaza wallahi bilahi ngamjamba wakamarehemu Fahari zinwarambiazo makati yanu azali kati hobaoni fatihu duri mnikao aunga bo mrume banu woko wongu joshinda ya towe fatihu shiwanzani na babu he mrume banu ya jonese ukange abo mrume Komori kanyi masaramba vina mdaze emna agite wemnadaba uo yarengenzi ya hanyu kamba kine comportement yo abo wodi amerite kanyi magonzi abo kamna uhunda mndu ngamjo uhunda bwalala delije humrumani shekini wandu ume ngamjo abangari fao haungari rumao ni mrume kaja shinda zingare sekre aisahambia eze waranu wanzani wa hipia ukana dizo
kulidwa ba nambehe message inu harumo wazungu waishie ya ukana jeni maisama hadisi wandu waisa waelewa wallahi ekazali ya lobaoni mtuona mtufumu wako tuamba mtudo na akili kubali ya ukazali ngo tukawata 2030 yafanya emergence na mnambye nyondo mlo ya bobo tukufu ngamfikiri okakwela azali ngo tukobakia wata 2030 ya mbena ruma emergence ekamtona na delegation yao fati do tukosindi mana ya tukosindi haindi ngo Johnny Kajao ezini za haya hata tukomunika wandu kuyarengenzi auzenzi basi ematomana walo faransa banu aina mro para ngo tukubali uondo ngo tukubali ubakija ngo tukubali ufanyaje ngo tukubali ufanyaje ngo tukubali ngebasi kanti ya wali numba bwet ukubali ja ukubali ukubali ja aina watu ambilo tomba shauka jamani non keno kiri le gars daena o amzaya o ngoma detester me komori abonge ezenogozinu mtizirenge amafiti amadu silamu baunu ngabantu hafasi babu umaswili zinu riski ku juzi abantu watakaguli arumwe shuhudi ariyo wakati waone mwanama wa kauti ya wajiba ishele ando shatilola apo yamfera hiyo owenye shuhuli na hizo na wadolinda bangu waju paroti hale banu waje wajelesi ti concerte ma avokana hizo pia yoka ejao alafunga mbeho risala tsainu bo mituje na mwishie wallahi makati ya jao au maudu tsakiama ngamjamba wallahi baleka uranza fahari engenga mjuwa bo mituje erajilo no wakomori nani wallahi mjamba kairi fahari baya tukaurambia kaula simnafiki wakomori enamna walembelea enamna mawarenge ya zemali enamna mwarunguza umubiro enamna owana hanywa rauhitwa enge mga mjuwa we enamna wakomori walona rajinani bo mituje wallahi Allah shamimi ngamwambioni ntina niambi nanyi shanga mwambioni kana kamrongozo wana hanyu jamuka hizo miwambia wa ikoni miwambia wa mitamihuli ni wandumlio hapo mdunga we director inovana eze ngoni zambao banuga mamondabo eze direction wandu pia wasoma mrwanyisa amituje nyide mwarenga eze ngo pia mdonizo abwemba biza wandu mwarenga izo mba izo mafele na babiza mafele waka shaka bati mru wallahi bo wa mituje ngamjwamba marehemu fahari owatukana mu zinu marehemu fahara arabiyazo katifu shanga mwambioni wallahi ekera jilono wakomori nani ekera jilono wakomori nani bo wa mtuje asiba bo azali na lukumani na wa mtipi wa mituje wao watabi hangu wandu amba washide haina masi ukadha gartungo ujwa mjirikatiri somo chao reprotege na mwambeji wa komori mlo ya ekanga mwabonda hapo mtukufu Sayyid Umar wa komori walembele ya enge mpiwa watu mlani wa mituje kweli mkautu hajuzi ejimo wangu ikebala mlibi wangu waje watekagulu izo wareda madagazo ikoni no wananya lukumani ato ibino wandu wandu warangamizwe na mnaila haina masi lukumani go tojuanjo mopiri sono wandu areto labure ato wa torture hata basi ekamfikiro kana bantu kwa tumbra buoka izo ngomdedao sonti pia kareti azali show wenji wa hanyu muhimili azali o wenji ngwangamiza zemali eze kengaba direction kume komori eze shenda gizo mituje alafu tena na hanyu wa iliwano wajiba nafasi haina mdodo nzambe katujibwe na mnentiro mwangu gupuliwa Idrisa wapuliwa tilaki ya Jia Mteres mimi fahari razinu zejaja wallahi tikauluzua wa ikoni ya maduzina ukayo dhulma na mihanza wa ikoni enge baja khairi tuamba nende mitamiri na ikoni ranti enge mrongo za prive tuamba ne je horanti shekando goza henti narangaliwa utajia watona maji watona mwenji watona pare watu yode namna mruma dilifu shanti na tuambeze ngo pia za komori azitoja ikoni na mitamiri abo wanga mifu jabukana
wakati walwe rodi ngamtuleti jirongoza ngebanu ngamfirukana ngamrongozo ikoni na misamini kandogoza wa mituje ike kweli juzi informanti haruma erui na erewa yobana emduende akaufilme ilize kamera zijano wandu watezika guli wala mkaba ulanda ami mnifume bala mtawe mwelezanyo wandu wakushuhudi nezo pia na mtije kana banu parisa fwenche banunga mambo wontambi hauna bizijiriyo sha wallahi bilahi tiba incheda la chau bahinga mwambioni bwa mituje wallahi ngamjo ujizwe kaza la lawa ekaka mjabeza mashanje wa mituje mimi kadola na mtuje kamina wanama wanzani wangu wa mituje ntina umani no mji wa mtuje sho mji wa mtuje winji wa hangu arirondonai ngwari wao ngwari dhara uyo ngwari torture ngwari dhulumu yo eze haki za hatu uqsimu billahi mido wambo ngamjwa ba fakhari yo yenga mituje shanga wakati mjwa kana wallahi kairi fakhari hanu andwa ngofikiru kana kaba joja moto mu mjihari au moto mu ikoni manyama dagazo awe na arifu au mnyamu uti au manyafa iswali au manyaba pale au manyanyandobi yajuke moto mu mtuje munatocha la wake mndo mtuje udofanya hazikomori ekazali hafu daina fatihu mbuna nzeike wajombuliani mfanya hazi ezi kufuru mredao wa komori mi director bana miti mnafiki amabereza kweli wallah ezo mzina dawo zinu kamtuna mdo mabiani mdaza director yo mamwe habari ngo parula habari na fati wana ngo komori wao jao nhara mtu tufanya jao ngaricho mseko hiyo yode namna wa komori walio mdaza marari aba mshanga watu explosive nyido na charja sasa nyiwata mdajazata basi wakati uko kwele baso bahinga mjo uona ngamjo utubu wa mituje ngamjo utubu wa mituje alaikum salam mtukufu bienvenue eni jino pia amatoa wandu hazini ewido pia hati enhusilo aeroport mamun wala fatihu edo pia hati enhusi emna mwana wazali honda hubini asikna yode famille ha e wando watu la douane wauda pia aina idara yule hapo gufati huna habari alafu kumanado jwapo masuya dayo poezi swano tinzo wana nyasi amamdu fanyo chao kabati wando mtuje shawo mtuje jwapo masi waobe dua azali atife azali atirore azali na baki hapo obomtana wajaziza tilakina na nobie zikreti na modemo la pizana mdu jwamba katuji bwaneze na mnaendao na modemo la pize fahari na modemo be fahari chao bahinga mwabioni bani yokana emakati yano fatiwa isambia wana hawarahe roho tujua wome tujua washe yaukana mbabahi sefini na mwede mwambia azali yaukana haribanu sefini nezentu zijao qariban ajilan fatihungu lindwa pari engu jo yambe ngusinye na mrenge izo pia helitina la mbabaha nguri mbani rimulizana Angleterre warilembeza Marekani midemse nga bilioni renge sha Marekani gena irumbi ko jomba Faransa ana mwalunya mayoti na jaujau haya endo bi ujoka ukubali adunge fatihu endo bi ujoka ujempose yode manana bokana ekema opoza wano Faransa bomzi ashirafi bo Mamadu bo Hasana Hamadi bo Shafi bo SMS na ekem kanti banu mnadaba uhajaban ajare seve wake dorse mna secretary utujua hata izo yambao na mjwe msezanyi basi junga mbaki mrendeje babo kairwa hafara hanani halafu bo munyi baraka bo kiki bo abdu soyefu bo abdu wahabi bo kari hila bo barua ni nyoti pi ekemna daba woi hamjambiani hamnyiani hamnyaliani hapasha jaban ajani kwa hizi kairimfe babo nyoti pia komori kabatu opposition abugyo mabweze na mapede na machui amuna mala ni yoban minti na parti minti mimiti wanu ndo manga mina resources ilo muhimu mimi tina mrokore ko prestasi chao ashe wanu watambi hao wanipara wana biashara miti lo para mtokana yabo je hiyo kama mbaya yabo mimi tujanzani jobo tasina ma ulo hafu shawa roto ni para bofa azala ulo ware mada upin bofa alibana azali chao bofa chao wenga mkonfirmeni yakana bala wakatazali ya rohao fati huyo ujibiwa ilia walale ya njia inabahanu ya onanene izi ambasadi ya prepara mimi do tukoringa babangu wala jao babangu jao alafu bana haba haino pression waza kuranti bao za hozi sabeka urumu ranikwe mwada jori fadir senderi fia manga aura preparation si piara tawe fami kamidi shati de fami basi ti de johenda ni ma directeur wa mituje mérite mfanyazi wa mituje bamsomo wa mituje mérite mfanyazi bamsomo
Shanyisi de mwasoma wanyiche yuli yonazo mielewi. Tija ukwezi watukufu. Merite mfanya hazi haina serikali ya haja. Shanyisi de merite mtoka madirektori wanyiche. Nyisi de merite mtoka maofisie wanyiche. Nyisi de merite mtodaza ike yezi itombakisha nata dahari wa misuche. Minusu yefunga ihongu piho. Bema ezemali ya zirenga pia. Amona wandu walukomori bwa mirisoefu wandu walu faransa banu wawahama jumba hata owenji yawe maitike jo wahibi tsoda hona ungetwenda swali waende yatiko Allah bila izo wakomori kwa tuzelewa na mahema vila hata enyumba mirisoefu yoti yoro mafoto na mahema vila hata shanga mwabioni owenji walu faransa banu ezenyumba wazo hakomori wabwa kwa jazilala abonge na mregeze marisi wakomori pia bo mtuje hata na mregeze direction pia na mregeze waziri pia na mtarumo wa Komori wallahi bila hikam tojojitu he dhulma muifanya wewe ngamjone shele fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad ezero mwana hanyulukuma ni yazitowa eze malifatihu na habari wazirenga one mwana na wewe mnandi ezekrimwe mwana hanyu doktori wewe ndo biwe wewe mwana ndo wewe opposition ya zenu wazire ndio pia ngamjomba kairifari ba wala toka urambia ukakwelinga rondo na isha wanu wada za pia era jilono wa Komori na nyibo wa mtsuche Allah bila hinga mjojitu era jilono wa Komori na nyibo wa mtsuche wa Komori kwa soma biani namnishile mimi namnishili banga mina wandu zangu wa mtsuche wallahi entraîneur uko unaanza swafi opara lwa isa wa mtsuche Sarhani ola mito wazako mwana mama wako au zuki wangu si akali ya zero mwana na onti pia shanga mwambie wallahi bila wa Komori waona rajinani shawana basini mbrada zaranzi ngamu imagine weke bondore wa voti ikarire ntinu mroja wanwa mtwichi enamna marapele wa Komori amtisha kana de bano mewaiko ni de bano me wa mnungu de bano ndoja zinumba za madese zinumba biza mama ndini mwatozi kazamba za maswanamu baiza makanisa shakabati mdujerenti inu ekatifati huna habari na lukumani na wanyide mlone eti eja ukwezi wa Komori utija abange banu ni mwabia oni owadungwa ba azali kutoka banu hata jauta wizonda bo wajoka azali kana kwa banu inde mana onti pia wanda wapwende share wado nyiwa no nyaliwa ni fatiho ngamwambia ni baijokiri ni ulwa wale oni fa oma uluba mwishia juzi ngabondo ndatakagulu arume shughuli ya ikoni na mituje shughuli ya mituje ngabandu watakagulu wala wao wema nama si wana mbilini aidha mina mwambia odi ngemda muwa njajoreje ngamode muwa Komori pia njajoreje dingoni bana ezemena asine zenono wao wazamba pia na mjemode mwantondo we tina ubaki eko usiku uja wala ntina ideka kujaja mro wao bisamana damu noko jabisa Ibrahim abo Mwenyezi Mungu atuka hanza bahari yo angamiza mndu nakeja angamiza Musa abo Mwenyezi Mungu atuka hanza mndi alwani fi we bibi afe pinda ya tondolo nini sakajafa abo Mwenyezi Mungu atuka hanza miti mtume tina uka mtume miti swahaba miti wali mifahari mimdenda naye mimdenda andro mimdenda naye miuta tauba abinga mwabioni bana ebalitiyo boma oposa wa Komori engamtsanganyi hao banu aweze ntuzija aonga mdazao mjirende masaramba vi mabweze mwishie mwana azali ya jewani ya jarengwa na mwenda rengenti na mtuwe bo machui mwede mwa miwidi ye mumdungeni mtojo mdunga abunga mjo mlivre ya muwe yafu wikati na wandu sisi ngari wanao information amanda hizo jokiri kanga wandu danye mziju wao shaka mtusubuti uzamba na banu ho gouverne nti kanto alerte wabalili yezenzi ya wandu wabira ya oui bien téléphone attention vous allez faire l'irréparable si vous osez confier notre pays ça suffit ce que vous avez fait avec votre complicité nous a détruit Ethiopia ngamwene haona hii opération ambush na hizo pia mono hizo kwa dirige Azerbaïdjan et Ethiopie vous voulez encore maintenir cette famille maudite qui ont détruit notre pays il faut ngeni wandu mlona Tanzania be makaulu ya indini wana indini washizungu ya toi na washe watu na ndo hamba ukaneke vous avez des couilles toi na washe elu ya kishenzi ili waba sana shwabe namna hii basi kenganyi na indini ngenyi wandu waume basi lazimu mjuhera nyimlo Komori na nyimlo bana izo mzichwa ndronga mwanao yauka
comportement moto yalo niyo wimbe songo ni kwa enti. Et voilà, je vous le confirme. Yauka azali aisange orje nezentu zahai da inwarabu kwamba ayami ma'dudat ezentu zahi ngizo konte harumwezi ntwamba ngujofale lo maudu bamnono yo jwa hufa bani jokiri ni fele lo namna ino banu yo yabaki ntwamba ngujofa maudu ule o shanga mjoka nke made ya kilile jeya kati mru wa hamba ngujoka ubali ya emergency ya wasidishe wandu wala katu dilwa ya njeze mjuma iyo ya ruma eni ujuone comportement eni ulona mbaro hungu yelokana ezi sangere ngwao efatihu efakri engabo mrume upoza banu elesu alandiro na mnijibu banu engabo mrume opoza wa ujuha yambe tawade za ba wera onu wa huzaya na Ethiopia ngejusi elesu alandiro kama mnijibu banu ngabo mrume opoza wa ambia fatihu ka dawe ne famia hu kama mdagentino engeda hu emrujo kwa lazimia regentino wala wadungu bajini bahari na jauja izo wazi ijo kirika wazi chwa kwa jazichu na bwamba wa journalist fatiwa isambio wanro hahe yauka tisati twa mayani hauka hanongonezi ambasadi na zila wangu ajokubali ke wao ya mapwete watu para wani ke jauja na mwambie wandunge izwende za kandu za jini abu yabo msiba dekanyi yinyi wanazichana mabanyi wastarabu bo Dr. Rafsanjani, bo Dr. Ghulam, bo Mirali, bo Baruf, Muhammad Saidi, bo Nurdin Mbaye, bo Nasir Salimu Ijabu, bo Natwiki, bo Siakali Aziri, bo Nimloko Mori, bo Anroume, bo Anroshe. Ekadani, bo Mamadou, bo Hassan Hamadi, bo SMS, bo Shafwa Ben Sharafa, bo Ashirafi, bo Sedani Mohamedi, bo Mshinda, bo Metra Nari, ekanyoti pia kweli. Mdazem mnadaba we ya jaha mradiani wanwede. Ano kairini femi mbati jamu amko ibande juma ntijodo mona nini fabatini al-ardu khayran min dhahri kairuha fo wakati yorana ni Allah. Allo tayo reje samahani abonge abokozi watukufu mimi tikaubezani mlaheni ya ukana azali aisangu sunzusiwa ne fami na emdum shahahe habari nge ngusutene azali abezia lawe fatihu yanji abonge abo Ibrahim mzee zuki wangu njomba hatu husomo wemru milanati wemru mstaarabu wa mitsabulo hamba wena adabu shamimi emahalauli yo daonu wandulo nao miona kanu mafujari engodazo emnadaba weya hurariye wende na we sharia shohandu zami sumaringe shambawe eka emwenza shunga wuha fodo abidi urenge idondele suala ni huzisao bozuki wangu Ibrahim mzee fundi watu zuki watu mstaarabu ne adabu ya haho Dr. Sedaba Sedha enge koyabo emnadaba wo ya bire yabo ya shiliata ajebanu wakati na tapa ezenti nuko na promesse mengo mfukari na mengo minani wo hambeze nuko sazirengele ya banga ngasarumwe ni africaine zabinga batuka janvier zararo arimbaba hadisi mikatab ngonda nabo we Dr. Sedaba Sedha ufanya mikataba ya ufanya shio shakamila ina shio nangu to usifu na ushukuria na uombela duma ukamguna rere mruja Dr. Sedaba siwoi wenge na akili wenge na woni weija ucha gebanu esharia shahanyu no msomo wa hanyu no starabu wa hanyu mati mrengezenti shakabati afikire namna ya bidia to emruro 20 na enyumba yone ibe hata ba mimi ngamjo haindo atine itodo huba wandu ziyo mro ezono ngoni sambao zindogo za hatwari swafi kwa sinu bidini tsore mwabali nsamba zwali daha shatamba ngamanzo nikefidia hanyu bo mtukufu Ustad Nasif Mhona tijitoa nikefidia hanyu gasina tunda rubanu mwana wazali haisambi yo andwa ya ukana ngojoka urenga plus ya mbaba hahe ya mumisha bokomori mbaba he
aina ulona kini mujokana kana uruma njuma mwezi au mezi ena mneze nguziliyo mbabahe omroho bonze emwana ngutsonjia yomkasi ila de manazali yatukanza tsobeza ya rohe wakati la rema sha mndu kole zinyonga limndo wangu tsone ngavyoge juice shemana vanu waisale me wana munike bamba bangu ngojoka radi na mzazi wangu tsuo pia ngo ambao ni namnike mimi Allah ngabo mwanama mtukufu au watukufu wa ili ngabo mwanamme na mwanamshe walo vanu arumwe directe yinu wallahi wa misuje uqsim billahi wa misuje shangu wasikiti hao nizo zijirisi wao hema lalao haringo wambodu mwa azaliyati fe azaliyati lawe eziba kimituje ezabari mndriao ema directeur hanyu pia wa tortureo olangora diyo awangamizo alo ikola ngeda hupini wala zemali haina mndu yabo fati hupia ngehama wana makulo shari na wana watwana fati hunge cha ule na habari wakomoro wale idade mana mdugo ishia na mdoda zake mwichi ya wallahi nurul fathul mubin jalla jalalu kamwishi na ilati upenza ngabo waezwe mala nao ngabo wa terrorize wao ngabo wenda upulo zitwano rasulu anotinzwa ni Lukman ewa wanda huyu wa mituje bahinga mwambioni hale oguguru waho ikoni wadwenda ufanye mabaya yao ikoni watodo yengwa wallahi ikoni ayo maguguru ayo unabaya ikoni aba hawo nje kengwa idango tsone mbapiza mihono ngezidungo yo hwe wanduka tuchwa mdomele ukatomba alhamdulillah jaru arifu ngari wariwo misamilu wa mangari wa direre cha wa tarabu wa maja kono wa aba haba ngaso dingone zeno go pia basa imiji yangu yo bidi bomnya alhamdulillah do foma basi abasa ino anrwa torturo wa komori wa mituje enyi wanama watukufu enyi wa baba hangu wa mtuje enyi wa tata hangu wa mituje kamrongo za habari wadaruweshi mwaza sumani azali ne mwana hahe fatihu ne mwana hahe lukumani ne mwana hahe aseru wala ndaya wala lopitali ne mwana hahe ilhamu waba kifaya ndita en danger kama imagine ke wajara isi mbeni ezenogo azali na lukumani wenda wazifanya mbeni kama imagine ke waja mrunduza madagazo ezenogo wazirenda ikoni kama imagine ke waja mrumbahani ezenogo zanendwa bahani kama imagine ke waja mrumuirohe ezenogo marenda fahadi kama imagine ke waja mrumijihari erifanye boko karna ujua udasa abenge wamtujenge video mbimi seyo ngamjomba wallahi kairifa ribatu kauri alerte anu mino mwanzani anu ngamwabioni shenge tondo fanya na mwangalie amususu ala banu mrambuwe enyi wakomori mlo banu nyonchi nganyirathi no watukufu wa homji wa mituje enamna zali ya rumao au nganyina utungu nao aina mluna zia mna komantari ya kumone Allah minga mwambio ni okana na mdogo zangu hanyu bango ariwa sofi lukumani ngo gutwenda no wo wana wakomori aina masihungu to jwa njo skadro anjio pirizo anjia yo atamisha wanduno nondo banambwa nemejiyo pia iteresi wa haidhini yadu ya zali na habari na lukumani na fatihu kabati mdu ya josubutia fume au yameruwe kati idhini sahau ngena mwanzi he yabo ze komanteri enyi wandu mlo banu mdoga we director yenu wallahi ntwambia mtu enga mjo usamihi enga nyiradi nizo wa mituje warenda ukamtiradi enga mjo uliba kwa mna uliba iyo de mana nabia wa mituje kana na mjira trape haraka mwana hanyu wanzu yarengia continue ne mwana hanyu onrupi yangu wajua ya uka vraiment mwana hanyu est très arrogant yem jewili yem tabasam enye wakomore kamdogo ze mwana hanyu wei ezenongo
wana hanyu warirenda wozo warihibia ze mali warifungu mrengeze direction zero pia komoria na suwa sungufa mobarini kabati la pitali kabati likoli kabati ngo basi manani kutsovaya kene ze milioni neze miliari tsugole longu jwa je Faransa bangwanzi ya jani kwezi ya rumenti na kuambia wanga manzo inditen okonga nyina rumeni africaine yabongojo cha rumema ha shirini bahe yambia wanu kwanza ndio kon nganya rume africaine wajamvio tsaino er Madagascar geju kablo ja Komori basi yenizo Komori wanza alafu nyo Komori ngambakyo yabo ekefati wajabo yoti fotahi yo foti ya hoamba wandu wa siasa hoamba ngwaono naye ala kulli hali zergo nimwambia oni zinu nono kada utamwambia nizo nezo kakatu zijua shangu je jambe kana inga mtao ngamjuka utwa mredo chao izo information azi Paris shaka na ujarambia ezabari fanu ya tobulwa ya somo hitima ezabari fanu ya ulawa no era isi ambati ulawa ewe ndobe ya muua baada ujo zengo za sekre endo bia towe idini ya ulawaje esengo izo pia ewe ndo bia towe idini Madagascar na wala wakufuma izo ndizo ramzori ziju ezabari itona maji ezabari itona mwenje eya hibeze madindo eya fanya jaundo mparushi hata wanavumbwe zomeki edhabu ya wandu ya hibo na hiyo instance ya bidi komelwa anino banki ebanu banki ngamnugo hibi awando tamu emako kwa hanyu pia watoto magabia kusonda hubi aina unikebe mwanangu somo manange mwari ngamanzo ndoze zingaleta habu yo unike jao sema dizo zirengwa pia kabati journalist yabo jo subiti ya jambe zabari emeki magoni mwandu anangeta habu habari hapo Laila na Nazira na habari wa Buhari mwe dhahabu yo yako kwa noparo jo wavumbuwa shango jamba dobi kutumla ukahibi emilio dobi kutumla ukarengeja abonge yabo mimi ntokanza jeri mwambia ni banu yokana wenye gouverneur mtukufu Hassan Hamadi na wale mwambia yokana ebanu jao ariola mnamtabasamu ngujani kwa enti shemana joni kiwa do ambangu anzao wawane naye wasojo niso kama ngami bana shini mraja panga na lala izo pia ijo kirika mwana anza nwangu wambia shaka watu sibutaro ngowa ngwari yao watu hufa timali timvuti ndiro mrungwanzo ya zima enero elea ila wize yangaleke ngujolo wamba hindu wanu walwezi wa ikoni mrukopa aurenge ode uhulu mafura utawa ndera ya ode ulo wa ukakulo shawan wanzo ngo pia wazima wa jitsana lazime chao keshele shawo mi chao chao ongea abo eka ema politiki wa Komori wanu wandu waume wanu mashuja wanu wandu mawatwania wanu wandu walona haya wanu wandu walona imani wabwa ni mbugo johuza ishohuza no emwana waze ya tirengentino msamjo okeza ngona zamba zinu juzi zisa zijiri ngamisha ringa jori rongo tutazikaba na hizo tio na wana bwana anabusi habari za Komori longo warongo wao yeye fudika marange mhar ekamtona zo mabia ni lelo kazi nzo nziro nizo na zamba jana Fatihu Aisa ha buskile babahe Aisa nge remplaçant e makatili zamba oyano azali nge remplaçant engulo ya fe enguba iziwa ya trawe enguba lido abahanu ya protegewa shaizo dizo mwambia oni ngamjodo zamba ekati ifunga mjomba marehemu Fahara zamba eka ngamina muonga njomba qala alam aqul lakum ezinu njamwambia niso haisahambi wandu haya ukana yeye nizo ngujo yake raisi haonana neze ambasadi zimkubalia haringo chuka ujapari ya jihadisi mimi ngamwambioni asibabu ya ukana witi moto udona maarifa wa moto mjewiri wa moto bwizi na nyinga mzijuao abosha hanyu nide mmonao ekaba ala boshafi wa ben Sharafa bo SMS Salih Mohamed Salih Dr Jimmy Maître Mshinda Maître Al-Arif Said Ali Mohamed Shahid Ben Masoudi
gouverneur Hassan Hamadi, ministre Ashrafi Saidi Hashim, mzee watu Mamadu. Ni watu mwabaka mwanao nezinu pia depite tosha tuhari nyonti pia. Kamda sawa na zala rengenti, alhamdulillah rabbil alamin. Almadika mwambieni, haina mdu namnika enero ya sisi mdu pare. Hawi ya bengo de hata hazali. Eka kajenda arenge hali, ekati ulawati fubanu, emiadi hangu daminani, maulisoki yamu. Ntina, tambu damina omji wa misuje, au kanga mina entraîneur, avant wanisoma l'école CP1, wanisoma école primaire, parenda rikoni, ngamina wanzani wangu rasoma wazima, ntina kuloda mina wa mituje. Shawa mituje na wajue ya ukana, wanahao, warangamisa. Njamba onti pia. Gabo wandu wa ikoni wafanya ubordeli mwinshi. Ramaluzini, robarini. Tiwarungosa. Kabati mdu wajou walala watijoulwa wa show winchi wa mituje wahimi odingoni mwalukumani yadori rira hitwa mafatihu na mzazahe wadori dhulumu maazali warangamize warihibie izo kabati ulona akili kwa mori utuzijua yabo mtifikira ukana maulu ngabajou ja mdu muirohe au mndu mumjihari, au mndu mbahani, au mndu mwikoni luzagazo, au mndu mumizamihuli luzamutu, au mndu mumoroni luzasalim naso, au mndu mpani luzabapale, au mndu jau, yambe wei mumtuje yambe kumrehemu. Ujua bandao, parce que ema directeur wa sampanya, ema doamana wa sampanya, wari hitwa wafenzi mzunti pia. Abunge yao. Mimi titowa mali. Ni nusuru wakomori wafao mobarini. Wakomori watinzwao. Ezenzaya watu maji watu mwenji. Nitowa andu wahibeze malizini. Zianfera zo omeki zilema na andu wala wafungulu. Nezenazira nezemiliari zila pia ndokana. Zati habari. Omhono undiyo shanoni. Kabati maji, kabati mwenje, kabati marugo ilio, asiwa budu wanduwana. Abunge, ma twara twairun, nunina yewe hata illa kama twara waqan. Ayina namna ijo yewe hata ngejo sabonti. Bo fatihu, bo azali, bo abari, bo lukumani, nanyi mwasaidi yao. Ya ila tia Saddam Hussein wa wakwa japaru fikiru kwa wajula wabali namna ila. Wallah. Ya famia Muammar al-Qaddafi libi kwa chako fikiru wajula wabali. O ana wambaraka wallahi kwa chako fikiru wajula wabali. Atuko fikiru wajulu zungusi. O ana wazainul abidin. O pia. Shamnyezi Mungu hafanya hizo yanzao. Akhadatuhum. Surprise. Awatabaza, awadhalilisha. Awangamisa. Faahlaknahum. Awangamisa. Okay, hapo mimi sikaujani mwambieni. Yauka. Allahumma qad ballaghtu. Fatihu. Aisasun zusam babahahe. Babahe kati mnono. Babahe kati mwema. Fatihu. Wawafikiana yaukana. Dizo. Kurengwe enti. Eshijouzi ya fatihu ya kekanikiwa. Et mouvement. Les réactions ya wakomori baada ya zango zila za juzi shaminga mwambioni ya ukani kwa andu ande waono ini ya hema arbitra wadungu enda banananga letele aina ujoenda tundo azali ujobuli wa hatengele azali hamono ujokana azali katurumenti kana urumenti tena abo fatihu watanka bambonzi bizo ngusunzuso fakiri wa jamdadabi uka kutina mba mndumoroni mido wendo abange yabo Ibrahim mzee mwenye baraka Kiki Hamidou Karihila Seda Abasi Barouani Dr Shakuru enyi watukufu mwabaka mtabi habo nyoti pia enyi majweni mdo Faransa bana c'est parti ça
enyi wazee mwarumenti la majamlovano dizonga muda zao mwana weya rengenti yende yanga mizerana mbabahe aunga mabao ele kalima mlungu ulamba matuparo lirumia ekele toifangilo ibelele juu efaruka yukanzima kabati firako kabati parti sinji kabati dynastie sinji na ritanganyeri jusele toifa ndende le kaulu ya kaubidi mlambe mdidim pratique yabo base mwana wazali timwambia ni muwe hata mhara ya tu aisate sekre na mbombarde aina bahanu o wazungu wajue ukana moto weti moto wa uruma bahanu aisato wa sekre deta ya ukana haisangu juu yake presida ngulindo apareze ntuzijao na yeye haisa haranti mbaba haisa kubali ya ukana nguronte yezi mbaba yazali wallahi kazali alona ni za kada alona moto kwa bakia wata 2030 yaje afanye emergence azali wola atukanze namna ya tufanya ya change hata yatendeleze mwana eni atuelewa ya natawe ba uoka na uparujoelewa hata je afe eni atuelewa mtujo ambao ulitwakia amekea jalo sha uoka na uelewa ndongo za duniani eni atuelewa kazali wala katika urengazi ya baki hata 2030 eni atuelewa kazali elebi fanu halitia abaki do mpira ho hisa elebi fanu aisa telebi penalty ya fanu ila injia abaki do mpira ho zilo kwa hisa abenge abonyile mjo haba enga mrenda shia hao ngamwambio ni bo atukufu belu fakirwa jamda dabi nize grupu za hao ngwaonao yauka ngamwa bondongo za tubidini zambe aswa des aleo zino bati biri wana kwendo bunjilioni ngamwishi wandu ambo kana ike mhara ariamba kuti kaenda fanya madata na biro tukofanya madata mimi wahiba wangamiza warahitwa wa plana alifo mtika jamabega mjo mwendeke fanya madata ni farme bwana baizo pia hapo tifu haruma njatra iso Komori abo tikafidi ya finga dia ho Komori sawa keti fuenti ha o watuba kwa nshi wanadamu rano kasonti pia rienshi amazinyam zenu gozinu kwa bonji wa jokirike wazijwa kabati asubuti ya zamba tirengeri skinu simwambiani kwa azali feel bye bye azali feel bye bye yabaki de mwana ekanyi umwana na azali nyi wandu ume basi mwana wazali ngujo sunjusiwa ekanyi mabwete matui masarambavi mapede basi ya wapo hibilahi kamjo sunjusiwa mwana wazali amberenga ba ula koti opposant ula koti mndu mwenza akili yala matui pia yala liende roalo manga roalo ponze nge vous avez intérêt parce que ngeye do jawo ili wa revote amba tafadhali utikabati shwa ya raro azali haude mwana uabati jofoti mbabahe mimi juta wambabahe rahana zabakizo za hanyu ngamnamlile nini nione nyima opoza anamlile nini nione zinu kaubidike womlona parti mwakana majeshi mwakana wandu wamnikaone information zinu mjipoze mdeside moze mzambe kamjazifanya shami fakhari mtoharu maparti mtodunga mshanga mwanzo mrubasi ya unienti ya hangu wanama ina squat tulo fomo barini wanama ina squat tulo ndo utinzo mopirizo watatu no baba hatu basi watu fahamu adena ndini yode mana najitoa fidia ni mwambieni zero gozenu sabakizo za hanyu na mwede wafikiri ni wandu mabanga mhozo wanenti badeke ni wanafiki na nyeke ni wanafiki ngamjonja rumo mdu wa jahannama humuoni annal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar wanafiki wajuko muoni mwa wa jahannama ekanyi wandu mabali ya unafiki mrohoro wa Komori mabega mwanili ya ohandabu bahimnyezi ngojo mwangamizani ya mteni mroni ekanyi wandu mabio wa Komori kweli mawatwani ya mashuja mhosoni wo mfikirio ulezi mfikirio kheri lo nsiju ya abo mwanili haki bahimnyezi ngojo maswilishani
alani yatu hezeni ya mjouti ya Mwenyezi Mungu jomruzuki yani ekanyi wangamifu ekanyi watwana ekanyi washenzi ngamjo upondeshea fatihu ya sunju sembaba ya jiarudi ya mnyalieni ya mkakieni ya mjambieni au kaizo lingana nanyi anduso hunde ya lingana nao sheke kam njasezi se opportunité maudu haina mdu ya para ya be quoi paraît-il que vous voulez aussi remettre le fils de ce putschiste. Cette famille est détestée 1000% dans notre pays. Cette famille est maudite. Cette famille a détruit notre pays. Vous allez faire... Il doit capter les écritures, les téléphones. On bombarde ou à ces raisons. Les Français doivent savoir, doivent connaître la colère des Comoriens. Le soutien à ces putschistes, ces dictateurs, ces voyous, ces délinquants, ces voleurs. Les Comoriens, les leaders politiques doivent montrer leur colère, leur mécontentement envers les autorités françaises ou tous les dirigeants qui soutiennent ce voyou, ce criminel. Sinon, notre rendez-vous, si je suis tué ou assassiné, mon rendez-vous avec vous sera devant Dieu, car vous étiez des hypocrites et vous méritez. Mais je vous le dis, si l'un risque à Siwabundani, nimwambie neze ngozini ya ukana attention azali Aissa Sunzu Siwa e mwanahe hanongona da neze ambassade e mwanahe ngwanzu ya fonce yani koenti ezentu zijangu lindwa Paris e masiku ya lelo Timone Sani ya ukana e mwanyanya e cousin wa Fatihu Idarusi harema wayazali ngolopitali bano masihu mkinike haba hiziwa d'urgence yala marumbo na mwambia ni ukanga kwa mwana wa nationali ya daulwa ya hafa bushini ya tole marumbo na izo watilwa ya Isaya leje ya wao kile mnyesi mkuli ni uchwili ni udaba uono pia isijiriyo ya'lam ma fi sudur ma tukhfuna wa ma taktumuna wa ma tu'linuna ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله abonge nyima komori ngamjo paro nyima leader ngamjo paro ngamjo jamdunge mana wawe goje ka ministre goje ka ambassadeur anga mumdungu tumdungu ngina mtulaza ekaka mja revolte bani ma politique mdo Faransa na mjwe msezani bukari jam samihini ekanyi mlo komori mabanga mjo ziyaze vote na nyima baka ngamwenda obemo ndaga mjo kaya kamja revolte zentuzinu bana baina mjo kanyi de mangamize komori. Mais il est temps, Baptiste Timwambiani, je abidi mjue mrambie, neze services za nyokana, azali Aissa Sunzu Siwa, emana wazali, ngwanzo kutke kuti ya renge yeye, haka angeri daena fakiri, bese fakiri ambatu waondale ale bakuti na mru, gojokana iyo uloni yo uyobo, udozunguliano uonru hifa, sheshi do tongeza, deka kiki hujuo nisa ukawe mrume, deka Dr. Salim, deka Barwani, deka Mwenye Baraka, deka Dr. Shakuru, deka Hila, deka Owonti Pieze Barwani, na pia mjuha mpitowa Osuma Medbana, Bometra Mahamudu, nywanru wa siyasa. Shamti lazim siuhe. Mintona parti, mintona tana ruko yabo, kemi do ujoni mwabie neze siri, nirudini to wemali, nirudini na besi chao. Apo unafikiru, apo nyima dhalimu, apo mdhulumu yentimu itinzi tuamaya. Ala la'natullahi ala dhalimin. Yabo mfanya unafiku wa Komori, mfanya khiana. Mfanya khiana. Ba Mwenyezi Mungu mlilwe mtukirikana katumuna. Ama ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Ni wandu mwenda mavaziwa ezeka guluju zimakana unlinda marse makanza mni wonife na tuja wala wamu uwe mwanama
amwambioni dezahi mwana shwangu sababu ya mwambiani lelo ekati ulawe safara lelo abo wazaze waodo wenyi eze famille zo chatinde tinde mabandi mjo ya puwa ya onga joda ya fumo ayenele banki au modu sokiam shanyi karibu no na belu ni karibu na fatihu ni karibu na fakri nile mjo kutesheri auka ngabuze shughuli ngamwedao wandungwa mjua wone watazengwa mjua wone inuska wiyerwani watoto walo Marseille ezenugozini lelo inde mwana wazali ai mwana mshwazali wayakau behwa ya lolo hospitali ban masihi yalo mwadi azali ende akaumona besera jaba hiziwa shanga mwambioni ya ukana voilà inde chemin ya edapiko des arnavaux la de mahala juzi mwanama ya lawaya ulwawa no wandu watazeka guli wakaufikiri dami wakanza ikengwa jua ni uwe wanifume ila de route ikaufanyirwa hasi bahinga mwambioni lachomba minja tu awalandobi owandu wao owana hongwa somo Faransa ngwaenda haruma zenye kumbi ngwaenda haruma ze supermarché ngwaenda haruma omushindoni owana hongwa do mulikoli Allah wa komori ekangwa okume eshenda ngwa kozao eshenda ngwa oradinizo na bao abunga mwambioni yokana ilade adresi ya mahali shughuli ya kaya nesali nezenugo pia tierwazo ba tisatizi beshe ya wandu eze fami do wana shwa hao no andosha hao ndo tufikirukana awa ulani batika sojua no inuko do ya siasa ngarjo wandu alonezi ngarjo wandu asuteneo yezi wajopula andu anduza belu andu anduza fatihu andu anduza fakri andu anduza jaw andu amtsucho andu ikoni andu amoro no mitsamihuli kabo group alhamdulillah wa shukru lillah wanifanyile zihazizo zonti pia bagutizanyisa abo mida bekenzo joka banu ngamiharu makhato ali sofi naskanto wanashi watu matsubo fomu bari ni watinzo wa pulezi tswalo kumana bala zono de na mizinga enda do warasuwa alifikana ngasitaje kwa udazena mna bari ngari yote jolo bari ngamchikanza nise komara mu mashuli ekakomori yombe boni bahintseni ekekomori yombe boni hona ntseni shak tinauona wana mawulo wafungwa zenu pia mbingwa redo ngidase ndio na kanza mwambieni abonge yabo ngamumshukurioni haina mndu boko hani kazi information hani juliza ezanogo boko de zijirio ngarlindao tina ufoko usikuja wala tina ubaki ekosiko jaja hamara ya saya Farida Mwalimu homeki Farida Mwalimu homeki moroni fanya walibeta habu yahe mwana msheha manda we moroni wahozwane eshepa mkono ezehara neze bangili neze kidani bo Farida Mwalimu marengemba bila ila ya ihansi yabo marengambo da mafanyiza lazimu kuri Mwenyezi Mungu dawe na Ahmad Abdulatifu mafanyiza lazimu henye ngamlebezao ngamjo ujitwa wallahi ngamjo ujitwa aya anunga mtundo oando mahanyu no andosha hanyu no wazaza hanyu no baba hanyu umalahoni kawan kwa tumndongo zani kabastabu namdalie mturu muba azalingu jobakia watadahari nambaki bazalingu jobakia watadahari shamnyezi Mungu yemhu almuradinga wakati mjuhamba izona hamba husu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Mwenyezi Mungu wana ni wanazijana wastaarabu mlogo ntijubanu mloho arumwe miji yonti pia ebanu mdaza mlala au banu ngamwanzi yose baruwa ngamtelefoniyo au banu ostarabu hanyu basi ubaki Facebook ni wanazijana mwambanga mwanzo mrumeti ziki wangu fundi wangu kombotsuo hanji yao haina mrungu wano shahaina mndu najua kana hamba ngondo ya wane mwana wazali tuo ngujo hunu gujo ya tahea ni kwa ezi aisaso ntu sambaba hae jawe yala waya mrehitwa sha raka jambu ala we duniani ebane ze guvernoma ebanu ema wazire ema guverneri ema
lideri wa hizi parti za politiki basi mdaza mwana wengu joya ni tuenti banu ya birende za aisahala ho andu ha mitire ni yede abio wandu ya kangu jarengezi wamituje watukufu na mjuhe haraka ngabo wamba ola fatihu bo mwana she wangu aitibu ngabo wamba woyindobi idarusi de yare mwaswafi banu masihu mtujua kweli wa idarusi wakautataza hawe yazali almuradi magari yande magari ya beti salam magari yangu mwanao unudo il maruf d'urgence mtujua hono peti Dubai msalida hivi ondwa walahu daruri ewe yazali de yarema ewe ide mwana ewe imruhindi izo mintuzijua na mwede mawuziswaloneze source zuki wangu hamambiani shahajwamba ebala wala rendechi dabo ya denonse uzembizijiri yode mana arimje kufanya madadar waisangu wa jilo kongo tuko parsi ngegabo kufanya madadar ya rumati o aliho ojuko wafupi o wahiba o no tinzo wandu wahifa hawo aloko mori wafupi aba hanga wanzo mjamdangu walo manga moni mwa wafi salam tukum aba hanna kentini ishilie reaction yaho wanazijana wamba wasomo wastaarabu yahe ema leader politique walo Faransa yahe ema leader politique walo Komor wa magondor mozevoti wamba kwa tuhenda neze gouvernement bili anna kentini dozishilia ekabanu wanu ume ma politique walo na akili walo na hamu ma watwania walo na imani awize no babiza masaramba viza babiza mapete na babiza mabwete zatoka huja jezi paswa ndo zitsona haya zitsona irumi zitsona imani abulie fatihu ya wa nyaliye ya wa nyiye ya bireye ya rengenti ya wakati yote satirambua amdilo kamnyezi mbuba sido John Liba ezemvuza hangu no wakati ne 0.10 zitowa hasiba bude bwana yinu na mintujitwa bamnyezi mgungu jueni jiloni yani hangu inna Allah la yandura ila suwarikum wal a'malikum walakin yandur ma fi qulubikum aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala